Muthenya umwe thutha wa uria wari minista wa ukuria wa matura Anne Waiguru kwanirira ati niakarwira giti kia gavana kaunti-ini ya Kirinyaga, atongoria ngurani a mwena ucio ni maheanite mawoni mao. Gikosi kinyitanitie gioke kinaruranie Kirinyaga na twarega kwinyitirira ni vibaya. Tugaga na kura gwitu giti kigwa ngunire ndigukunira giti giakwa ni ati turianire kimwa giti ni koguka tung'ang'ane tuke guku kwi Wanjiku mundu etetere uriongi etetere uriongi uge guria arenda na guria arenda gwi. Nakio giti gia seneta kaunti-ini ya Kirinyaga ni kiguciririe muhuri biashara Charles Kefiru uria ukahuranira giti kiu na seneta wa riu Daniel Karafa. Siasa kana kindu gitagwo politics na Wangari Maathai ni oigire nicio iteminaga nicio ituaga cumbi ukoima mbeca cigana. No ona urugari wa kiuteti ukiambatagira kaunti-ini iyo, atongoria ni moretio mathingate thayo riria marathie na mbere na kampeni ciao. Mwathani aratwira mundu uria kwenda gutuika mutongoria witu ni endikire kwamba gutuika ndungata itu. Uteti wa Kirinyaga ni wirigirirwo guthie na mbere gwakiriria na kuguciriria ateti ngurani kwambiriria kampeni cia gwetha kura cia githurano kinene giukite. Gladys Kigo, Inooro TV.